Konuş. Ошол мен ыраазымын казак туугандарга, сендей баланы тарбиялаганга. Сендей талантты берген Кудайыма да ыраазымын. Бирок сени кыргыз ала толуп кыргыздарга бербей эле казак туугандарга берип коет. Мындай тагыясын алдык ата-аналарыбыздан міне. Ошон үчүн эми майда өркүнүң өссүн. Амин. Будан эч убакта жамандык көрбө. Амин. Şu Kazak eline, Kazak mamleketine emgek singirgen, kızmat kılgan, kasiyetli, sağlı insanların katarında var bol. Amin. Ömürlü insanların katarında var bol. Çıkarmacıl, ataklı insanların katarında var bol. Özü Kazak elinden çıkan abayday güçlü kişi bol. Kenensarda batır bol. İyi oşullarda tarbiyalagan ata ene çoğ ata çoğ ene tayta tayne bolgula. Baba buvalardan bolgula. Emgeyin Kuda kalırsa singsin. Kuday daima jakşılıkka jar çıksın. Amin ata aytkanыңыз келсин. Baktın toğday belant bolsun, ıkbalın belant rızkın mol bolsun, merteban uluk bolsun. Onun için Rabbana dünya fü dünya hasana ve filak hasana tava ve khina. Amin ata aytkanыңыз келсин.